Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Telang dale. UMLA jangka Jowai Constituency Bawai Lat Miki Shilla. Ubalong Ru Menteri ke Sorka Jilla ulas tampat ba ke MLA Skhim Special Rural Work Program jong senam arajar arpusau arajar arpusan kebakot ke Klur tingka. Jagat ke Skhim la sam shkinoi lam jagi dor bashnong shigi sengkur kisenrat kiskul bagi Kynhun Bapher haga jingalang kabalong hatalasken West Joint Hills District hakarpusan trik unai lur arajar arpusan. Menteri la pentip ru basyat unsa samru siagitin sob ying shishnong githau bar haga juga por la menaru bahau benai risau arajar arpusan on sedang no berpentrei ya ke galeri jong ke kiang nang ba stadium. Ready. Kimberly. Datang besar. Thank you. Jangan nerah besar. Thank you. Program yang juga sikit yobi to, ni to dengan Skhim gue sama yang cunong gue mabok Constituency biang nak Jowai Constituency. Hejing sikit lagi por ke mencua kadang keluj por kadang man kau MLA doni dan Jowai adalah di haki cunong kita tu handover haki cunong kita mu. Tentang menaduk pada ilan sorkar pada ego yang man kau minister bawa state Meghalaya dan siang tu to kata man hubun kau. Dan orang live yang ceduk kicnong mulai ini di bawah kadar untuk di bawah suk yang ini di daun ni dah kuda kiwar lang ini terdem ni terdem distributor yang ke kiwar order ki MLA Skhim kuda kiwar buah house name arjar arpau suar pusat. Begini to kiwar order kiwar kicnong lene ki kur lene ki educational institution sentra kini kita ni sami kiwar order ni mentau konkret ki kucing kam yang ki per. Amau ni bahwa dari distributor ni hawa ada di Klur Klur. Naga MLA Skhim. Naga SRWP dan MLA Skhim dia yang sudah marjar amal suat usan. Dan dari ni Muslim dan ingin dah distributor di CTI ship. Dan ni Kynhun sobyung kita itu dah distributor yang ni saja kicnong kita. Kata waktu em exact number ni bah em guna dep Pynïoh em guna dang ni kada bun hi malum mana hawa haneng jempoi kici lev how to li ro ki institution ni kicnong githau dai Pidan dukan marbam ndai compare la kabarin ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jonggi pat ba nong bam nong di pat ba Pynïoh ka jingshania naki Pidan kan bandon dengan lisen ke bapaka ke bala itu dah ke an kata ke Food Safety and Standards Act arajar Henry link back ke section lai puai iwe kamde ke be Pynïoh ke lisen pila ban apply ke online link back website foscas.fssai.gov.in dah ke pihak penupload ru jadi kod kisla badan kam kat kum ke jajing kam jong pi
Pilaru banyak kendo, yaki designated officers lani food safety officers, ke badan hak office terekam Jong-u lani ke district medical and health officer habarok ke district ke badan ha Meghalaya, latno tang ha is khasihers. Pila benet bet cek office terekam Jongki ke Commissionerate of Food Safety ke badan Halowa Lachumya. Nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di. Lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakershan dekat Food Safety and Standards Authority of India.